Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini minggu ini malam Selasa ya. Kita pertama kali setelah libur 1 hari ya. Kita akan menuju ke lokasi. Saksikan kita keseruan kita di belakang layar. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen, share buat teman-teman kalian yang belum tahu biar tahu ya. Dan tunggu rilis single perdananya tanggal 15. Tanggal 15 malam Siji Suro ya. Ditunggu ya. Sambil kita jalan. Yuk, ikutin kita yuk. Sudah sampai di Pasar Pelayan. Dadah dulu, dadah. Aduh, mak nganti ya. Rame nih cah. Asup orang yang turun boleh lagi. Yang biasa. Sampai kotanya. Topong si ono. Apik topong yang jerone apa cah? Jerone kuwi watu. Watu kapur. Betopo. Putih iki ternyata. Kantor DPRD. Bentar lagi kita sampai Pasar Wonosari. Rame cah, ngopi cah. Cerit. Tuh Pasar Argosari Wonosari. Nanti ya teman-teman, kita sampai jembatan Jira. Ayo siapa sing main daerah ini, ayo kalian boleh komen di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Seret jembatan Jira. Kita sudah sampai di titik lokasi ini. Nah, ini kita berada di Karangmorjo atau Poncong ya? Di sini ya. Iki tane gering-gering iso. Alah mbok beneng kowe. Kita tebone. Lah iki tobat ya demet akhire tok pertama ora iso tak zoom. Oh, tangane teles. Kok gunamu gitu? Oh. Nah iku dilungkas. Nek iki mau ki anu, layare enek minyake. Oh. Kok ora? Ih, Kayak kepe mek. ternyata iso karena teles tangane. Ba? Aku ora iso nge-zoom gak leren aku. Asu tenan. Persiapan ini titik pantau kita di rumah kosong. Rumah terbengkalai itu Mas Andang. Mas Andang, titik pantau kita di rumah terbengkalai. Alhamdulillah kita di rumah terbengkalai. Boleh? Ya di anu meja nih lah. Kita kita pasang meja dulu. Dan Siapa? Oh itu. Ini gua sih. Syukur dipeng. Ayo. Jadi gigi kan. Astagfirullahaladzim. Lu kleru toh jensete. Jensete kayak berumah ngono. Kleru toh wis tak jak mau. Ayo ndang ngiri wae ngiwo. Genset. Ayo gendhi digarapi kon ngangkat Dewi. Bentar.
asu. Ayo, kasihan teman-teman kita. Ayo, wis Pak. Ayo. Iki wis Pak. Asu. Bajingan. Ayo. Enak. Wis iki durip iki. Mati nujun. Jos. Nah, kita sudah urip lagi. Boy, wedan, Bo. Siap. Ayo, semangat sih 2x2. Ayo, wedang ora kesuwen. Wedange selak do ngelak. Tukange lampu kae lho. Dang, rene. Dang. Tukange lampu iki kesuwen. Lho, wis ngene kok patene meneh perang ngene jan lokrak. Golek syuting rada rono. Gek wis malah kok ndadekke wedange ke lho to mek karo tamune ngelih. Temer tamune ngelih anu ngelak. Wedange wateng lho, Bang. Sumpah center Ju. Wih. Asu kaget aku bajingan. Center Ju. Gawe aku merinding. Ora, lah sumpah lu Ju kaget. Kono mah ning center-center lho, Cuk. Matamu kuwi iki telepon gunaku. Sopo ya iki? Sik. Sengit kuwi sumpah. Tetep sengit kuwi. Lah iki lho. Diskon kan ini carane. Sikile pasang. Piye? Nggo kayu iki. Jangan kuwi sithik tadi. Cek. Oh, jare karo Febri. Kita sudah siap. Ini. Iki nanti sidang. Langsung. Siji bleh. Wis so bajingan komplek. Wis malah. Ayo ngono kowe. Ora gur. Duding. Walah, gur kopeli anggere ngadeg ana driji. Asu. Kok adem yo ning kene ya? Aduh. Bapaknya ngono. Cerot terus, Pak. Ngawur waduh. Duwe aku dana. Kuwi entek to iki. Dadah semuanya. Hah? Wis urung iki kowe. Pan belajar baik. Wis to? Wis to. Karak di anu kiron. Apa iki? Sate. Ampun barber nggih. Yo pleh. Dudur pleh. Men, neno men. Njaluk sik wae, ngentekno ngene kancane sik. Ngentekno ngene kancane. Ngono ra wiro. Bajingan nanti yo pede yo. Bajingan iki. Pede. Nanti yo pede yo menungso. Lah, komen kita nurun. Saiki ora manut aku pijeten men sikilku. Ora cari ora. Ora mungkin ora iki. Ora jare. Akhirnya ora cair lho men. Pijetno, Des. Anyar bajingan. Telu iki ditambah XR siji.
Bajingan. Delok plek. Libur 1 hari untuk apa ya namanya rehat sejenak, dan malam hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Dan untuk memulai kegiatan pada malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada malam hari ini berjalan dengan lancar tentunya. Berdoa dipersilahkan. Sudah cukup. Dimetris Gang. Hey! Terima kasih semuanya pemirsa Dimetris, dimanapun kalian berada, saya sampaikan semuanya. Sing taping ya, Pak. Tetap apik gresu. Ya urip-urip. Sangit. Ora apa-apa ya, sangit kok. Ora. Sithik. Bah. Aja, Bah. Wes men ngono wes. Lang kok nek dadi rono kok. Gusti Allah. Opo yo? Bojone. Padem tenan. Nek nempel kan. Wah, gerak awak munggah mlulu nyes. Jingok tenan kok. Mirang mati cah. Kudu njupuk sarung iki. Ya. Tak nggemene. Men, kuwi dulangan komplek. Dulangan. Contohnya ini sekolahan. Fokus entak wong wedok.